Shit, men. Kè si vwe misaj sa mwen ale sa men? Oh. Sa la vreman important, Shit. Fòm da vwe misaj sa paniken men. Men malouzman mi se la ki WhatsApp. Nata ekle sa men pou nega viv nou telefon men. Jan de gyou diyan ou yo konan. De bref yo, se mek misaj an nou ti papye. E pi ma vwe ba mi se men. Si a li la ka li men. Siret flou men, la do la pli men ma pou shit men. Lekin! Yo Lekin! Yo ma pa bo ba jom ou be men, sa ka se men. Kabisha ma fè la, men. Mwen se pa de kou pou mwen vin nan nou men. E vwe So ba kon de men, nou mesaj mwen si vwa, men te reporta men se pou mwen da mwen te jonti a men. Yo, fou soti si la ka ou nou vin la jist la, men. Mwen oblije, se te reporta men. O, mesaj la pou mwen li ba nou me kou la den men. Lekin, bot mwen apete nou men, mwen oblije a li men, parce kon le kita men. E ba e wou la nou men. Abe yon lop men. Yeah. Mwen jebe dou. Kè si pou mesaj sa pou mwen mis? Ne ken ou zami ou ki nou anpil? Kè si li la jist? Chak fwa li ekri ou, di pali ave ou pa koute. Mwen men, kon yon ki ekri, mese. Mwen ti mi chabè men. Wafwa li lo ou refize. Ket. Shit men. Notre jouti dan nan tere men te refize apel la men. E ka Cassandra men. Cassandra ou ben Melissa men. Yon nan yo. E sa se el toubou te bay te pou vou mesaj pou te mwen men. Pou ki waf fè sa? Se menm san gen avò. Zanmim asepte l jodi ya. Non lise. Bagadi, kyes li e la Jezi? Kyes li e la? Non lise. Jezi Kris. Ano kaka mese? Pou sa li chafè mpe di tan la mese? Ta fichye la yo. Atensyon zanmim. Pa chiril. Bon, pou ki sa nou toujou ap ignorer nom? E ki es ou ye? Mwen nan men ou? Je dia ou je mwen gratis? E bien fè mwen non? Mem nan men ou? Deme si je vou ka poside le moun ou ka pa ka gen. Non mwen se Jésus de Nazaret. Zan Ali. Fè mwen avan ale. Zanmim. Aksepte